arakora kuburo irambona byo irambona arazikora nk'umusazi nani kama kutasho ndabikora sha Mani diskonyer. Cara, bicho manu kugera turira. Kubita kiribit. Kubita kandi kamwe. Banduza no mubazi. Ibintu ukora wabyigiye he wambwira? Ibintu nabyigiyemo ni ikigo twigagaho bakazajya bakora nk'ibitaramo tukajya gususurutsa abantu. Ubu ufite imyaka ingahe? Imyaka 15. Ubu sarabo wabyigishije wowe? Nabaga bato turi kumwe mba narabigishije. Ni wowe wabigishije? Ufite imyaka 15? Ubu se ntiwavunika? Ntago navunika ahubwo hano nuko atameze neza nari gukora byinshi. Hari ibindi suzi bitari biriya tubonye? Ngakora tureye. Dari kilo anda ada caha. Cokuri kali agak. Yang cari caha. Bigenje gute? Ubwo ikikoze bakita ngo iki? Inkoze bayita niyo nzima. Kwanza niyo nzima. Ziba zifite no mazi. Iyo uragikora jya wanza utubwire izina ryayo rero sasa. Nangire ku ya mbere. Iyo bayita Afrique. Afrique cyangwa Afrika? Afrique. Ingi bayita ikiruhande. Uhagaze ku giti? Ingi bakaba bayita rora. Rorongere kuri turebe. Ubanza no koma mu mashyi se cyangwa? Izindi? Ingi bayita niyo nzima. Bayita ngo iki? Niyo nzima. Ingi bayita saruto. Toka shitani. Niko, wewe uzukuguruka mwana. Wewe ubundi bumva udafite ubwoba we. Ongera. Ingi bakaba bayita turunete. Ntabwo nazikorera hano zikora ahantu hari umukingo muremure. Hari umukingo muremure. Ingi bayita morotire. Izindi ntabwo nazishobora hano. Ntabwo haringaniye neza. None ubu wumva nta bwoba ufite? Nta bwoba. Ko wavunika n'ibindi nk'ibi?
nta bwoba kubera ko narazimenyereye nk'ubu nga hari nk'izo mba ndi kwiga nkatakorera hano mba mfite aho nzigira. aba bana se bawigisha ubu hagize uvunika byagenda gute? nyine baba bafite za mituweli. baba bafite mituweli. uvuga ngo hagize uvunika yagiye kwivuriza kuri mituweli tu. ubu se wowe mituweli urayifite? ntago nayibura. uvunitse wajya kwa muganga? nkajya kwa muganga bakamvura. ariko si ibyo ko iyo kubera mba narabimenyereye ntago napfa kuvunika. wabwira iki abantu bazagukurikira bakabona rwose uraguruka? nababwira ko nabo bazajya bitoza siporo ko nta kibazo. kubera ko siporo ni nziza ku mubiri. uba ugeze aha ngaha ntabwo uravunika na rimwe? ntabwo ndavunika. ehe, ubwo izindi utatweretse ni izihe? tubwira amazina yazo. imwe nataberetse bayita imwe bayita bihu. bihu? bihu si bimeze ite? ugenda mu cy'imbere ugenda mu cy'inyuma ugahita wikaraga ugahita ureba inyuma yawe. iyindi yo bayita niyo rupfu. niyo rupfu? ubwo yo iteye ite? uza ugiye gutera shibu nko kugira ngo usubire inyuma ahubwo ukajya imbere. iyindi bakaba bayita furashi. furashi? furashi ubwo watusobanurira yo uko iteye? yo uko iteye ugenda nayo mu cy'inyuma ahubwo ukikaraga nka deturede. ukikaraga mu kirere. ariya twibutsa amazina yawe. amazina yanjye banyita Irambona Patrick.